Halo, bom dia, bom domingo. Ami agora iha nebe? Iha laulara? Parte laulara nih. Kolega deh iha diligapi nih, diligapi. Ami atu ba nene ba air terjun inda iha kraik liu na ba na baliu iha tosnya. Dehan laulara nih. Ulu kan pernah mayo na mas. Kolega sira. Ami ning hatam ning lima mayo ulu. Mas lahat ini bolo dehan tiris. Tiris nih los ya? Hah? Urbe hira main nih mah dehan tiris bang bol tiris deh. Los toh? Los Oh. Lasana. Hai, Nata. Ya. Mais ou menos do kalai. Do itu. Sekitar 100 meter. 100 meter. 100 meter? 100 meter. Lah, maksudnya iya dili total husi dili mai hene. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo isi mana mama ai tamat be palasi ne 5 kilo tiap. Lah, suradet horas, suradet benene minuto ga. Sekitar belasan. Mais ou menos oh kita sai me usina ba main berapa menene kar berapa menit jar? 15 kilo. Kita 2 menit tante ne kawai main 30 menit. 20 atau 30 menit. Kayaknya Mesir nih satu bayat. Saya dah air terjun hotu ya napa? Oke, entonces ini depois melanjut naik. Neve. Nih, kolega nih. Mau alin sira. Bye. Lanjut ursidatan. Fatin para Fatin motor nih ya. Ini laos mesa. Kebetulan main kolega sini mambarak ini. Kolega turismo sira Malaya sira. Ini ursia situng faltan vai kraik na ba. Depois não foi nem. Oke, hari itu kraik. Barak. Lumayan. Depois meita Oke. Dah lah untuk tuang ba iha air terjun. Pokoknya air terjun iha na ba. Oh iha kos na ba kraik na tumba kraik na ba. Cuma dalam dia mana. Ini tumba depois tumba fala na ba vamos na ba. Lá bele kala nata. Mursida sai fala main. Sente bele. Oke. Mi agora ia dalang hela. Lah sambil dadais. Sambil halo video. Dokumentos penting mana? Nih arkivo babe. Itanya beoan sira. Oh kolega Malaya sira. Lá sa mi mesa guys. Hen lai.